mu mujyi wa Kigali ahakorerwa ubucuruzi bwo kuvunja amafaranga y'ibihugu by'amahanga mu manyarwanda cyangwa amanyarwanda mu mafaranga y'amahanga. Aha ni ku isoko ry'ivunjisha. Habimana Jacques, umwe mu bakora ubucuruzi, avuga ko ari ubwa mbere abonye idolari ry'Amerika rizamuka ku muvuduko udasanzwe imbere y'ifaranga ry'u Rwanda. Niba koko idolari rigeze ku 1,420 kandi ryarigeze kuba 1,200, urumva iyo ntera iri hagati cyangwa iyo intervale igaragaza uburyo ifaranga ry'u Rwanda rigenda ritagaciro. Ibivugwa na Habimana byemezwa na guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa. Ibyo byo mwese abenshi murabibona cyangwa se muranabyumva, habaho gutagaciro kw'ifaranga ku buryo budasanzwe muri uyu mwaka ushize, bituma mu mwaka w'ingengo y'imari tutangiramo raporo mubibona ko ifaranga ryatagaciro kuri 16.3 ugereranyije n'idolari ry'Abanyamerika. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda basaba ubufatanye bwihariye hagati ya Banki Nkuru y'Igihugu n'inzego za leta zifite aho zihuriye no gucungana n'agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda kugira ngo ridakomeza guhungabana ku buryo budasanzwe. Uyu ni Honorable Senateri Mugisha Alex. Banki Nkuru y'Igihugu nka regulator yagira bihagarara ku buryo icunga izamu neza, ifaranga ryanahungabana ntibikabye n'ibiciro ntibikabye kuzamuka. Impuguke mu bukungu zisobanura ko igisubizo kirambye mu guhangana n'itakaza-gaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda ku isoko ry'ivunjisha ari ukongera umusaruro imbere mu gihugu, cyane cyane mu rwego rw'ubuhinzi n'inganda, nk'uko bisobanurwa na Kwizera Seth ukuriye ihuriro ry'abashakashatsi kuri politike z'ubukungu IPRN. Hari ukongera ubwiza ariko yibuke nawe ivuze n'ubwinshi, kuko niba dukoresha gitari 5 tugakuraho kuri gitari 5 bakavaho ibigori, abandi beza kuri gitari imwe, ubwo harimo icyo cya technology, icyasize cy'imbuto, ikifumbire nziza. Ibyo byose ni ibintu ndabizi ko strategy zahari, politike zahari, kwasagara noneho impinduka kuri tere. Banki Nkuru y'Igihugu isobanura ko ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro imbere y'idolari ry'Amerika ku gihero cya 16.3% mu mwaka ushize w'ingengo y'imari 2023-2024. Mu mwaka usanzwe wa 2023 utari w'ingengo y'imari, ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro ku kigero cya 18%, mu gihe muri uyu mwaka 2024 bigaragara ko rizatakaza agaciro ku kigero cy'9%. Placide Nyinshuti, Kigali.